Hakasngi ka santarik nailur hajar pesau ki nong rap na kaleng ke jela Meghalaya, bat nakiwe ke jela ka than chatai lamingi ke India, kilawan bane shimenta hak program ban kentiu ya ka rap Krai. Ya ukrai la rap kumba san hajar Snem menshwa, bat ude ujing thong uba bun bha ka vitamin calcium. Ha India ki babun tam ki nong rap Krai ki dei Arunachal Pradesh, bat ke jela ka ba aiba me ki khana school da ukrai ka dei ka Manipur. Ya ka ne ka program la penong ke North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, ha Asom Christi Kendra Dhahan Keti Shillong, kidan kumba Southly ki jat Krai kentup, rai tru, rai lum, ki ba kham thong bha, ha ka ne ka jela Meghalaya. Ha ka ne ka sila sakhi ya ka jinon lang u CEO ke MSRLS, Uram Krishna Chituri IAS, ke Director ke Horticulture, ke Kong D Sotun, ke Director ke Agriculture ke Kong JC Lingdo, UMD ke NER CORMS, Ukayo Kaina, baru Executive Advisor uba BK Solia, nalor kinong rap Krai. Go kuban, berhakapor ba kawan kandang Snem, dan kawan keklam. Lehakan kapor ba uni ukrai, uyara, bat besar, ya kini ki non kemenjuni. Kumba kalau mencuba hak kata keklam kawan juga Bengal, ini orang mencuba lagi kat Raspan, ba Krai Pankaro Panpandin Kidai kini kecintong kibala Penim Ya kini ki Namtumen Kipatumen Kikmera para joni Hagathain Samtam hagathain karo Namar beli hagat kopor Keklam berkajing kini kajing Syatkan kejiyatkan Kawan man Jur hagatpor hagathain karo Di ubah metai yakran sepakata bagi thuru sepan kajing lap juni yang diukrai hakapor ba ilet jinglet support sikim ba yang dulu ya kita ki non sikim di melihat kita gilet chat berbagi ai kita kajing di ubah Krishna na ukrai through my small contribution I would like to just sum up the previous two speakers in Khasi. Just that the audience understands what is it that was spoken.